القريب مسخ غريب على وخبري مسخ غريب على وخبري سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر مني وتيو مبارا بزا فيديو زيام أقدس تحبريتاتات كنرينا أوروبا كم معلتنا معلتي أكند السلام من قد سلام دمرتو نبزخف من قد يخدلو زد ما حزب أوروبا بأزيوم زي بقعاتن زي حلفنا توين مرحتي مرحو كم زلو الريتنج ناتهم نفسه كف مرحنا أوروبا بهزب زلو تقبلنا درجة أب عسراتا سلاساتا تدريت له 700 نتهم مرحت كم زي اليوم يزقلص أب public poll شوف أبزكنيات حنت أخيبا أب باريس جبرنيرو بريزيدنت ناي فرنسا ماكرون دما نعلم زجرمه زربات زاري بلون تايلو انتاي صعبين كل وغل نابي قصك خيد خل كنرينا مسو بستحاز دما استفل عليه هجرات أوروبا بفلا جرمن ملس هيبا لا سلامتايكم هيبا وين كنرينا ذكرتات زنابي خيد خل أمريكا خب خميت تمتو إزي تقلال حجز جبر زلو كنتاتنا أمريكا بخمي يسألوالو هذا قداس ريبورت كابنا تشاينا ميديا دوت كنرينا بزح بريتا مستيرن زلويو بغوت رستسني دما سلازغونه تحجزناي سو أمودة دما نايرترا بزعبا زي كنتاتا كايدا ناي معرباو عالم نابي قصو خون معلبي ناتو زبل بفلاي مسناي أفريقيا كنتات جيرو زاربا ناي بريزنت ساس كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دقفا قداسيو نايلو مارستي بزيات بنجمرنا what is going on. Now let's look from one war to another. Now let's look at the Russia-Ukraine conflict. Ukraine is on the back foot. It recently lost a key town called Avdiivka. Funding is drying up, American support is wavering, and Russia could begin another offensive this summer. The only backup that Kiev has left seems to be Europe. On Saturday, the second anniversary of So أبدا حلفة بتدقاقامي كم زرعنايو التقناتات نوحوان ستالميت ويكا كلتيو نقضي بالدفاعات حيزم توقع قتل أي أب من قصاص يبلون يرى معرباو ميديا أنت خونا الراشا بنكرا كابتي نتسراويتنا يوكرين كابتات دفاعاتنا تو قدم كتك عندي فتينو كاونتر اوفنسيف زبال ورح شدشتا أبيلونا إسرع سلسلة جمرة عوت هاي نبران بيوكرين زخان وبيحمد دلاواتن بزح بروباغاندان بزح أسوار زيت فاسسولي نيرو يهريو يوكرين كم تزدل كتك عيكالتن بنصارو راشا تقنتيلا دفيا أفديف كاتب على قد أسيد كتما تقاطع يروم زحلفه جو دحريو يوكرين دحري تراهم زلو أمريكا دما أرتقندي حاجة زاد ليلو زنبرة دحر هريلا تريفا مالتيو من البعض حدا كابتن سنة ترس ساب كندينا توج كم زقد سام كزارب كلهم سمينا كوين تريفو يوكرين تسفع أبي أوروبا راح تريف زلو لذي أوروبيان ما راح تنام كيف كيدوم نتكالي مبالكالي عمتنا يتوج سنبل أو متيوم بزح مبتعات بقالهم بزح تزاريبهم يم تزجد دقن الزحج زمت زلو زربعي Russia's invasion. Some European leaders went to Kiev to show solidarity. Yesterday, a crisis meeting took place in Paris. Most of the European leaders got together to discuss the next step. And then French President Emmanuel Macron caused a stir. There is no consensus today to officially, openly, and with endorsement send troops on the ground. But in terms of dynamics, nothing should be ruled out. We will do everything necessary to ensure that Russia cannot. So كلهم مرحتنا أوروبا باريس تعديمهم بزينا يوكرين انتايكو قبرهم دلهم كزارة ربول استقبري أقداسي أخيبا أبت بريس كونفرنس بريزيدنت فرنسا ماكرون زريتو زنعي زوكل ينبر كلهم أوروبا استسمع معنا لي كنا نجن سراويت وينكن سدد نخلينا نبايتا كور زخل سراويتنا بيوكرين مالتي كن سدد نخلينا كل نجار أبتعولا له كنقبر زي نخل نجار يلن بمبال حدا really نتي ميديا شوك زفترة دربات زاريبو مهنياتو سراويتنا توم أو متاو مالت نيتو مسراشة وقم جمار مالتيو سلازي نتوقع نبزل على درجة actually إذا حج زلنا يكونتات سالسا يكونت عالمي يمزور وزلو زلنا يكونتات بحجز جمرة يكونت سالسا يكونت عالمي نزلنا سالسا يكونت عالم ويكالا يكونت عالم كبهال كله حنت هاجر عن ترب زحات هاجرات كتواجع كله ويك بزحات هاجرات أب حدا بوتا خيدهم كواجو خلوا مالتيو by definition لذا بيوكرين زحات هاجرات ولا كعب تسراويتهم تزي سددو أسوارهم سديدهم علو لذا راشا أفسا يكونت عالم كم زلا يزنقر لذا زي مجنزابي اليوم وتكونتات الجنز كمير كتزعلو يوكرين اوريدي تسعر لا بتاولا غمير كتفتح حكن مبال مليسكا دحركا كنرينا سراويت كلو ودينا بحق خند زفكر سنه لا كريكم يصبصب تاع عينت بوت هدراو عقم سلا زلو اي فرنسا كم تيلو تزارب زلو نغسل كن نسمعهم. This is Macron's personal view. He was clear about that. Not every European leader feels that way, but listen again.
I've never said France was not in favor of sending troops, but I've told you very clearly what France maintains as its position, which is a strategic ambiguity that I stand by. Nothing should be excluded to pursue our goals. He said sending troops should not be ruled out. That is the president of France. He says he's maintaining strategic ambiguity by not being opposed to sending troops to Ukraine in an effort to defeat Russia. Think about that for a second. What he's suggesting is basically World War III. The last two world wars also began in Europe, setting off a chain of events that affected everyone in the world. Yes, that's a very, very أقداسي نطبيعة العلدلة. انتهي لزلو كنسددنا سراويتنا يكون كنزبل زلو جن زي نتصور ملقتي استراتيجيكالي نتصور ملسك نبا عندنا نبزو قداي زي زبل زلو سلازي كنسدد نخل كنسدد نخل جن نراشة زخون يكون نتصور ملسي وين نتصور مرقتي كنبا عندنا زلنا يبلالو الزربازي نبزو حسب كسم بدن شوك جبرنز قبايات ولدلا حكارما مغنياتو قدامين كالايم كنات عالم أبي أوروبا يجميرو ስለዚህ ዮም ታሪኽናቶም ውግእ ኣብ ዝጅምረሉ ቅድሚ ቀዳማይ ኣብ መንጎ ካልእ ፀብፃብ ከም ፃልኩም ኣብ ካልእ ግዜ ትንካ ደም ዋሕ ቪድዮ ነይራ ሓደ ናይ ሓደ ኪላ ኣብ መንጎ 1914ን 1945 ዘሎ 31 ዓመት ኣብዛ ኤውሮጳ ትበሃል ኮንቲነንት ማለት እዩ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰብ መይቱ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ዝነበረ ኩነታት ስለዚ these people have حلف زبالة حماق تاريخ زلوهم يوم لو متى قمت لهم زاربو زلو سلسلة كانت عالم كجمر تخين ونا بأوروبا كجمر معناته التاريخ كل جزء ملكي صغير مريض قامي تاريخ لذلك كجمر تخينون عبزي كجمر زخل أتكون هذا ما إذن ريزلنا نعبزنا يوكرين تدي فتح همه نفس سلسلة كانت عالم ك إسكاليت كجبر زخل مخان ياتنا جرزلا لذي كل تقبر زجبو كجبر لهم كجاين جبو جن ماني خاص معهم نزيهم كات أجمسي. So what Macron said should have set off alarm bells everywhere, but it hasn't had that effect yet, either because the world has forgotten or because they're not taking Macron seriously. After all, the war in Ukraine seems to have turned, with Russia making gains and America dithering about aid. Perhaps most nations expect Ukraine to surrender soon. But for a moment, let's say, that doesn't... إذا ماكرون زبارة زربا نملا علم أو كتبل زجبايا نيروا مخنياتو الزبلو زلو أجر حدا جنيه زربا سلزخون انتو أنا جن علمنا كم تزدل جبر ملسي هبتهم بخلتها من قد كرر حدا من البات ماكرون ترجم زي بلو زربا سلزخوني صغير كم عفار سلزخوني راشا سعيرة كيف قريبا خلا زجبر زلو عفرنا يتهديد مخانو قمت سلز وسدت يا كلا دما أمريكا وناب تبقسو نتكونتات نبزل على الرزقة تديبوت غل أمريكا متتتاون تجيرات رايمبر ناي أوروبا أفريقيا تم مخانو سلستفلتي يزخون عالم كم تزدل قبر ملت زي هذا. Even if American aid dries up, Ukraine somehow remains defiant. What happens then? Macron believes Russia will take more territory, the Kremlin's forces will get closer to mainland Europe, and then Moscow may set its eyes on the next target. That's what the French president is implying. I first note that there is a unity of views on this observation, that Russia continues the war, reiterates its objectives of territorial conquest, and has adopted a more aggressive attitude not only in Ukraine, but against all of us in general. So حجي كم تقبل كله من زربا روسيا بوتين نخالق كفالنا أوروبا كذلك فتني قبل كله نبزح حسابنا من تايم تقامل جلو سنسفنا بدنا قاري بخياته the reality تحكين تايو we have to be very clear أبزي تحكين تايم لهم أتاستبهلت كابتز تجبر السماعات تأليمو زخده وين تناي سماعاتو تأليمو زصفاف عزنا بري روسيا يكونن من دا ناتو ينيرو ስለዚህ ነዚህ ክፋልና ታሪክ ሰብኒ ጭሩክ ሳብ ዘይፈለተ ነዞም መራሕትዮም ናብ ውግእ ክትውና ወይ ናብ ውግእ ክትዎ ነዛ ዓለም ድሕር ከም ዘይብሉና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ውግእ እንታይ ረብሓ ከም ዘሎ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ ኩላቶም ድማ መኽስብ ኣለዎም ካብ ውግእ ንዓታቶም ብኸመይ ክፀልዎ ምኽልካ ገና ኣይነፀረሎምን ኣሎ ወይ ከዓ ንፖለቲካዊ ረብሓ ድዩ ንምንታይ ረብሓ ይርዳእንን እዩ ግን ምናልባት ፅንሕ ኢለ ክሪአኩም ኢላ This is either posturing or paranoia. But both are dangerous. Macron also seems to be egging other European nations on, urging them to drop their objections. Many people who say never today were the same people who said never tanks, never planes, never long-range missiles, never this 2 years ago. I remind you that 2 years ago, many people around this table were saying we're going to offer sleeping bags and helmets. And today they're saying we've got to work faster and harder to get the missiles and tanks. So, قد مغلت عامت أبتي مجمري أبتي خنكاب كلنا زخوني يقوم برات عين سددنا إلا أنا نزاربنا يرنا دحريوجن مس جزية تانكتا سديدنا أرانا فرت سديدنا دي سددنا وعودي تعرفنا زلوا سلزي حجون تسقمتك وبوسات زقبوت داي وسيدنا دحر جزية دم جينا خنقبرينا وتيت كمس أيكونن أيكلني بمبال بس سمع وعنقا يجي زارب زلوا زخاء نبي حق زحزنن بدعمي سكفتاز فترم كنتاتنا نزارب زلنا
does have a point there. The West had earlier set numerous red lines. No tanks, no fighter jets, no long-range missiles. All these objections have crumbled over time. Perhaps the objection to boots on the ground will go away too. Maybe someday Emmanuel Macron will turn around and say, I told you so. Anyway, تكونتات نريو لنا اسكا بخال من قد نريو قدنا بوتين ملسنا بوتين مراينا مالتيو thrown to him in the room where the question was asked, well, what would happen if troops were amongst those listening? I think what we're talking about here is something that was totally unexpected amongst those listening. It wasn't on the agenda at this meeting yesterday, this meeting to bring support to Ukraine. And it was Emmanuel Macron answering a question from a journalist thrown to him in the room where the question was asked. So, إذا زربا بغتها جرمن كمو ناتو كلاتهم نو سرايتين سددنا بمبال مليسوميوم زي تزاربو ناي ماكرون بزحات سبات بفلاي من جرمن عبس قاعد كم فترة لهم زلوا تكونتات أكايدا ونحن جرمن زغربت يعني لراشا. Well, what would happen if troops were sent in, or should troops be sent in to help the Ukrainians? And that was the answer he gave. So I think there are two ways of looking at this. The first one is that Emmanuel Macron was caught off balance, and he came out with that reply without consulting with anybody. It wasn't on the agenda, as I said, and therefore everyone was taken aback that the French president would say this without actually consulting not only with the European allies, but also with NATO and with the Ukrainians beforehand. The second point is, and I think that you can look at it from another way round, and that is that Emmanuel Macron didn't just say this on the spur of the moment. This wasn't a comment that he just came up with without thinking about it beforehand. So إذا دربازي ببزح منجدي كر كم زغلن بزح أتهذا كجبر له خمس زغلن مخنياتو أتهذا ريبواز له حدا عند جازيتا سلزة حتته زمان لسايا مس نيتو يكون مس أوروبا ومرحتي كالوت مرحتي أوروبا مس كالوت أقدسي تزار ريبوز وسنو ملسي كونانيلو بتخيل من قد كريه خلنا جن شو إذا حسب ما يكون زنوي حوان إذا حسب له كنتات كم زخانين عن رجالنا أبتوق خجمر كله فرنسا كم لما ماكرون أبتوقي إن توزبل زنبرة سبينيرو مسجزية جن مرجع يغير هجي نخيط رايزبل عينة كوين له إذا كنا تاتزدما نابيجوس وكوس دوم كم زغد سنين لهرينا بس كده حنزي أقرف عبيلنا انتهي وتهدروا عاقم سلوزلوم يوم كسع كندزخة فرنسا مالتي كسع كندز زارباسي كندم انتهي وتهدروا عاقم اللواسكة نشتي تسبسب نرأيو انتهي عاقم وتهدر سلوزلوايو كندز كتزارب تقدر دلا. No, sorry, give me a sec. This is a video here. Russia, but watch what they say. Russia's getting stronger and Europe's getting weaker. Russia's military supply situation has been steadily improving. Its factories are standardizing around fewer type of tanks, artillery. إذا تبصب دي كابناي think tanks بالناي مصنع مرمرة ناي عد إنجليز زوج مرمرة يزي بزعبر راشا. سلزي فابريكاتهم يسحوا خمسة لون أسواراتهم بولت في أفريقيا يقولوا خمسة لون كالنا production ramping up ويكات ناي مفرع عقب ناي أسوار ناي راشا قبل عل درجة خمسة لون. Howitzers and UAVs resulting in steadily rising production figures from around 40 long-range missiles per month at the start of the invasion. Russia is now producing 100. So نابلت ناي 4 long range missiles نوحي زخيد ميسايلات أب ورحي 4 زفريز نبورحجي كسب 100 نورحي كفري يقولوا له سلزي عقمنا أتوم أيقوننا بأوروبا أمريكا كمان كندو كتفرينا أيتخلني هذا لا كندزي فابريكاتات كسر هيتخلني هذا لا زخا وجك موداتا نيتوار وجيو إنه متى أتوار لك إنه متى كتكوست خليت وجا موداتا. Missiles per month. Artillery ammunition production has almost doubled, recently supplemented by over 1 million shells, and hundreds of howitzers from North Korea factories have also been set up in Iran to add resilience and additional capacity to Russia's rearmament drive after the vast. توسع خدمة نتي قدلو زلوم كنت هادما نيروبا كدم سسلومن كتأفنز دليل سبات كايد قفولو نبوتين من يوم ساتهم كابراشان لا على نيروبا زلو إيران علو نوح بجداناتهم استساقيو كاريد ما نورس كوريا زياتهم كل يوم أبقوا طبق زدلها طولن تخليها وتهدر عقمناتهم جن حياليو بزح حزب اللوم بقتها قلتيفهم كا موبيلايز كجبر خلو سقطاتهم نبتدي الفابريكا كجبر خلوهم إمباكت إيران كابراشا بتروح بزلا طلبنا أسوار تراي بزحتها وتجبر كم زلا يزنكر نورس كوريا بجدا زخون ندق صد زيت خزنا برد أبزوان زي عدل زي وجزي بتعم عدل كفيت له ماله بزح أسوارات نب راشا شطر له راشا ما كم دريد الله طبعا أتوم بتناين دادي من هالواجات بتعم تبغى شطر سلزلو جنزب سلزلو يجوز له نتز قول لهم زلوا ما بقتها كم معلو لهم زغلو أبتقوم إيران نورس كوريا نالهم سلزي الزد ما نتوجه نتي balance of power ناي راشا بوحدو تزعبي تشاينا دما ولا قاس وارت تديلا بدحر مجارجة confidence بام كم زلان by the way لين كنه ناي إيران ناي تشاينا ناي راشان سراويت بحادة وتهدروا لهم متك جبريو سلزي إيران تشاينا راشا سلزي تي زمدنا عم منجوزين حيل تزلوك ساكني حيلو خمزلهم فلت لنا
losses in material and ammunition expenditure of the past 18 months of war. Russia is preparing for a long war, aiming to grind down Ukraine and exhaust the capacity and will of its Western supporters to supply the vehicles, ammunition, and weapons it needs to keep fighting successfully. Russia's government has announced plans for a 68% increase in defense spending to 6.5% of GDP next year. During the Cold War, Soviet spending on defense was far higher than this, reaching 21% of GDP by 1985, and still took decades to arguably bring about the collapse of USSR. So an independent think tank. So እንታይ ዝብለና ዘሎ ራሻ ወታደራዊ ዓቕምናታ ማሲቭሊ ኢንቨስት ገይራ ዕብያቶን ንላዕሊ ገጻ ኣምፂኣቶን ኣላ ሞደርናይዝ ገብረላ ዕላማናታ ድማ ክንዲ ምንታይ ግዜ ይወስድ ትውግእ ቀልጢፉ ከምዘይውድእ ገምጊሞም ኣለዉ ስለዚ ከመይ ጌርና ንወድኦም ጠቕላላ ኣፅዋር ዘይብሎም ኢዶም ክሳብ ዝቡ ክንዓጥቕ ክንክል ኣለና ዝብል ሜንታሊቲ ሒዞም ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም መስሎ ዘለዉ ኣሜሪካ ንትውግእ ክናዋሓላ ነዊሕ ዓመታት ክትከስበሉን እያ ደልደላ ራሻ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ገይራ እቲ ዝጥፍሽ ጠፊሹ እቲ ኢዱ ዝህብ ኢዱ ክብ ባይ ደ ወይ መራሕና ዩክሬን ዘተ ሰላም ክንገብር ንፍትን ኣለና እናበለ ኣብ ዝቐረባ እውን ስዑድያ ከይዱ ኣሎ ምክንያቱ ፑቲን ምስ ስዑድያ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሽምግልና ክገብርዎ ድዩ ክልምንብሉ ንስዑድያ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ኣናዘር ሳይን ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ውሳነ ኣሜሪካ ስለ ትውስኖ ኣሜሪካ ከውግእ ስለ ትደሊ ካልኣርሲ ይከውን From UK that's been around since 1831 is saying Russia's getting stronger, Europe's getting weaker, Ukraine's getting weaker. Why would they say such a thing like this? Well, let's take a look at Europe to see how Europe's saying. European industrial capacity for weapon production eroded after the Cold War. European nations limited stockpiles and production for aid to Ukraine. EU struggling to supply 1 million artillery shells to Ukraine. US 70% of NATO's defense spending in 2022 and EU's defending spending up 20% of እዚ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ፈረንሳይ ብለኩም ኣለኹ ጠቕላላ እቲ ኤሮፓ ዝበሃል ኮምባይንድ ብሓደ ኣኪብካ እቲ ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናይ ኣፅዋር ምፍራይናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠፈሸ ዝመፀ ከም ዝኾነ ይነግረኩም ኣሎ ዩሮፒያን ኔሽንስ ሊሚትድ ስቶክፓይል ወላ ኣብቲ መኻዚኖ ዘሎም ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ንዩክሬን ክቡኻ ወዲኦሞ ምዃኖም እዩ ስትራግሊንግ ቱ ሰፕላይ 1 ሚሊዮን ኣርቲለሪ ሸልስ ቱ ዩክሬን ኣብ ዓመት ምሉእ 1 ሚሊዮን ኣርቲለሪ ሸልስ ወይ ከዓ ንመዳፍዕ ዝኸውን ጠያዩት ክብዎምሲ ኣይከኣሉን 1 ሚሊዮን ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ኢና ንብል ዘለና ዩኤስ ኣሜሪካ ድማ 70 ሚእታዊት ናይቲ ኔቶ ዲፈንስ ኣብ 2022 ትማል ማለት እዩ 2022 ባጀት ናይቲ ኔቶ ዝበሃል 70 ሚእታዊት ናቱ ኣሜሪካ ካቨር ትገብር ነይራ ኣሜሪካ ካንበዓላ ናብ ቻይና ከተተኩር ትደልላ ኣብ እስራኤል ውግእ ኣለዋ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ሂባያ ሕጂ ዘለዋ ክትዕቅብ እያ ትፍትን ደላ እዩ ዲፈንስ ስፔንዲንግ 20% in the past decade ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ድማ እቲ ኣብ ውትድርና ዘጥፍዎ ዝነበሩ 20% ጥራይ ይብለኩም ኣሎ ናይ ራሻ ካብቲ ዝነበሮም ብ300% ወሲኹ ናይ ቻይና ብ600 ስለዚ ምስ መን እዮም ከመን ክውግእ ክሓስቡ ዘለዉ ግርም ዝብለኒ 300 and 600%. EU is up 20% in the last decade. Russia's up 300, China's up 600. Look at this. British military, highest rated European military, ranks below Russia, China, and India. Only 150 deployable tanks, 12 long-range artillery pieces. Let's look at France. Second highest rated European power, ranked below South Korea, Pakistan, and Japan. 90 heavy artillery pieces. Denmark, no heavy artillery. Submarines. Denmark, below South Korea. So እቲ ተዛዓበየ ሓይሊ ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብፍጹም ምስ ካልኦት ክወዳደር ዘይክእል ኣይኮነ ምስ ፈረንሳ እቲ ካልኣይ እዚ ፈረንሳ ዝዛረብ ዘሎ ድማ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ምስ ሳውስ ኮርያ ክወዳደር ኣይኽእል ምስ ፓኪስታን ክወዳደር ኣይኽእል ከምኡ ድማ ምስ ጃፓን ትሕቲኦም እዩ ስለዚ ኣይኮነ ምስ ራሻ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ዘላ ሃገር ኣብ ታሕቲ ዘለውን ክወዳደሩ ዘይክእሉ ዓቕሚ ዘይብሎም እዮም ስለምንታይ እዮም ግን ክሳዕ ክንዲ ዝዛረቡ ዘለዉ እስከ ንመለስ ኣብዚ ንስማዕ ፑቲን ነዚ ምስ ረኣየ ይመስለኒ ዝተዛረባ እስከስምዑ ፕሌስ ላይ ግበሩ እዚ ቻነል ሰፖርት ናትኩም የድልየ ታንክ ዩ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ዝተዛረባ እስከስምዑ ሕጂ እንታይ ኢሉ ንኤሮፓ እንታይ ኢሉ ለበዋ ገይሩ እስከ ንስማዕ Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. طيب لا أنا زي زربازيا بليز صبوا غيركم أتفيرك زربلا إذا لله مخنياتو زعما الاختزيا نابوم كتبصح كتكل على صبوا غيركم كاتم سب تي في سب أونلاين صحيفكم صبوا غيركم نزيا مسجزيا ترديكم أبصحوانا بتزبي انتي زاربهم زلو نخردهم من تاني لي زارب زلو listen now تاي زبل زلو it's going to be قليل وقت كم زي كوني بقالات تقول زلو all right now what is he saying do you understand it or not that Ukraine joins if Ukraine joins so يردأم دلو نبحكتهم مرحتنا أوروبا زاربو زلو Ukraine ناب نيتو اندحراتيا انتاي سعبين كم زغلسي ترديوهم دلو انتاي شجر فترة كم زغل انتاي تشجر زبلا زلو so اندحري let's see so Ukraine أكلنا نيتو تخينا أمو نكريميا كمال سوا وتهدروا حيل كتقام تخينا and attempts to bring Crimea back by military means
the European countries will be automatically pulled into war conflict with Russia. ስለዚህ ነቲ ክሪሚያ ዲ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ከማልሱ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱ እንድሕሩ ኮይኖም ፊት ንፊት ውግእ ምስ ራሻ ክጅምሩ ምዃኖም ተረዲቦም ዘሎ ራሻ ድማ እንታይ ክብሎም እዩ ስለዚ ሳልሳይ ኩነት ዓለም ጥራይ ዘይኮነሲ ተታሒዝና ክንጠፍእ ምዃንና ተረዲቦም ዘሎ ይደስምዕ ዘሎ ትውግእ የስ ኔቶ ሓያል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሓይሊ ከም ዘሎ ይርዳእና እዩ of course NATO and Russia potentials are incomparable ናይ ክልቲኦም ሃገራት እቲ ፖቴንሻል ናይ ውግኦም ከተወዳድሮ ይትኽእል ኢኻ ኔቶ ናይ ብዙሓት ሃገራት እዩ we understand that ይርዳእና ኢላ ግን ኔቶ ዓብዪ ብዙሓት ሃገራት እየን ግን but we also understand that Russia is one of the leading nuclear states ምናልባት ዘንጊዖ መኺሉ ራሻ ገለ ካብተን ቀዳሞት ዝለዓለ ሓያል ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እያ ነዚ ከመይ ገይሮም ዝርስዕዎ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ መደብ ንብታና ትረእይዎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ and by some modern confidence ብገለገለ ነጥብታት ድማ ካብ ካልኦት እውን ዝሓየልና ንሕና ኢና ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ there will be no winners ኣብዚ ውግእ እዚ ኤሮፓ ምሳና መፅኦም ተተዋጊኦም ዝስዕር ኣካል የለን ተተሓሒዝና ምጥፋእና ጥራይ እዩ እዚ ከመይ ገይሩ ይጠፊእዎም ዘሎ መመሊሶም ነቲ ኩነታት ዘጓህርዎ ዘሎ ተታሒዝና ክጠፍእ ድዩ ዕላማኦም ኮይኑ እናበለ ይዛረብ ዘሎ you will be pulled into the ናብቲ ኮንፍሊክት ናብቲ ውግእ ድማ ንዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ እንድሕር ጌርኩማ ኣብ ውሽጢ ሰከንድ ዓይንኹም ሰም ከየበልኩማ ከለኹም ናብ ውግእ ክትሰሓቡ ምዃንኩምን ሽዑ ኣብ ክንወፅእ ዘይንኽእል ምድምሳስ ክናቱ ከም ንኽእል ውግእ ክናቱ ምዃንና እዩ ዝነግር ዘሎ so it's a very very article 5 تبلو نحن هاجر تهريمكا كل هاجر كساتف زي زبل سلازي the president Macron زبل of course Mr. President Macron مالتي of course doesn't want this كدليكن and I don't want this and which is why he is here torturing me for 6 straight hours قدم زبالي سلازي anyway تكونتات نريو زلنا እንድሕሪ ኤስኬሌት ኮይኑ ናብ ዝገደደ ሽግርን ዓዘቕትን ክኸይድ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ዘረባ እዩ ባት እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ግን እዛ ስእሊ እዚኣ ስቀረይዋ ኣሎ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትዘውር ዘላ ኤሮፓውያን ኩላቶም ልክዕ ከምዚ ተኣኪቦም ደድሕሪ ኣሜሪካ ዝኸድዎ ዘለዉ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ብዙሕ ግዜ ክትረአ ንሪኣ ኣለና ነቲ ዘሎ ኩነታት እውን ዘንፀባርቕ ኮይኑ ይሰምዖ ሕጂ ነዚ ኣብ ምንስማ then we will move to the next እንታይ እቲ ናብ ውትድርና ዘጓይዮም ዘሎ listen now There are three reasons that he might have made this comment. The first one is that he wants to put pressure on his other allies within the European Union and within Europe to make sure that they understand that Russia has become a lot harder in recent weeks. Therefore, France is also upping the ante. Remember that Emmanuel Macron, right back at the start of this war in Ukraine, was saying things like, well, you shouldn't ruffle Russia. So بحفش كم نريد لنا بزحات هجرات أوروبا بزناي فرنسا ماكرون سزاربو كم زسنبدو نفسهم دما كهدمون كرحقون كم زمرتو جرمن كهذا حنت كابوميا ولا مرحنا نيتون إذا كنا تهتزي قبول كم زي كوني يوم تزاربهم. So now let's shift to the most important part. زي وجزي أمريكا بخمي كم تخصبلو مجمريا نبزيا قبل مسكارنا زي سنترنا أمريكا سزاربوس كنسمع. Ukraine was one of the most intense I've ever encountered in my many meetings in the Oval Office. The four of us, all together, led. First person to speak was Leader McConnell. Well, the five of us, the President, the Vice President, Leader McConnell, Leader Jeffries, and myself, made it so clear how vital this was to the United States. This was so important. And that we couldn't afford to wait a month or two. So, እዚ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ቻክ ሹመር በሃል ዲሞክራቲው እቲ ክልተ ቻምበር ወይ ከዓ ክልተ ገጻት ናይ ባይቶን ዲ ዘለዎም ሰነት ሴን ሃውስ ዝበሃል ፓርላመንትን ሰነትን ዝበሃል እዚ ሰነተር እዩ እቲ ሰነት ድማ ብዓብላሊ ድምፂ ነቲ ሓገዝ ንዩክሬን ኣፅዲቆም እዮም ሕሊፎም እዮም እቲ ባይቶ ግን እቲ ሃውስ ዝበሃል ግን ኣይተቐበሎን ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ገንዘብ ንዩክሬን ማሕብሲ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ንዓና ሓዊዛት ሓደ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ግዳም ሓደርና ሓደረ ክንደይ ስቃይን ሽግርና ሓለፈ ከሎ 60 ቢልዮን ሂወቱ ክቅይሮ ዝኽእል እናሃለዎ ከሎ ንሱ ኣገዳሲ ዘይኮነ ግን ኣብ ዩክሬን ክወሃብ ዝኽእል ገንዘብ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ዘለዎ ብኸመይ ሎጂክ እዩ ክሳዕ ክንዱ ንኣሜሪካ very important ዝብል ዘሎ ኢምፖርታንት ህዝቢ ኣሜሪካ ብዙሕ ሽግር ኣለዎ The United States. This was so important. And that we couldn't afford to wait a month or 2 months or 3 months because we would in all likelihood lose the war. NATO would be fractured at best. Allies would turn away from the United States. So
again እቲ ውግእ ክሳብ ክንደይ ከም ዘገድስ ኣሜሪካ addicted ናይ ውግእ ምዃና ክንክትፈልጥ ኢለ ዝኣገረልኩም ዘለኹ እምበር እዚ ኩነታት ዝኮው ዕላሕዲራ ከተቋርጾ እኳ ሕጂ እውን እኮ 60 ቢልዮን ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 200 ቢልዮን ሂብና ኢና ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ለውጢ ይመፅን ኤሮፓ ከባቢ 9 ቢልዮን ሂቦም እዮም ዝኾነ ለውጢ ይመፅን why do you expect ሕጂ ተወሳኺ ገንዘብ ሂብካ እማኻ ተሳዒርካ ሰራዊት መይቱ ከሎ ክትዕወት ኢልካ ትሓስብ እዚ ጽላለ ጥራየ ዝብላነ ምክንያቱ ኦልሬዲ ትዝበጽሐ ገንዘብን ኣጽዋርን ሓያል ሰራዊት ከለዋ ዩክሬን ዘይገበረቶስ ሕጂ ከመይ ገይራ ክትገብሮ እዮም ጽበይዋ ዘሎ ግን እቲ ገንዘብ ክኸይድ ስለ ዝደልይዎ ዘለዎ እዩ እንታይ እቲ ዕላማ ድማ now listen here and report ብቁፅርታት ተሰነየት ከብዮም 2 years on, who is winning the Russia-Ukraine war? Maybe it's neither. From the latest numbers, it seems big U.S. corporations have been carrying the day. A fact sheet released last month by the U.S. State Department shows that U.S. arms transfers and defense trade hit a record. ድሕሪ ክልተ ዓመት ውግእ ናይ ዩክሬንን ናይ ራሽያን መን እዩ ዝዕወት ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ መን ይዕወት ኣገዳስነት የብሉን ኣብ ባይታ ራሽያ ትዕወት ዘላ እቲ ቀንዲ ዓወት ግን እሱ ይኮነን ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽን ሰንተን ቀንዲ ዝዕወታ ዘለዋ ምክንያቱ ሬከርድ ሌቨል መክሰብ ይገብራ ስለ ዘለዋ እቲ ሓቂ ድማ እዚዩ ሸፋፊኖም ክኸድዮም ዝፍትኑ but the reality is this ብጣዕሚ ዘገርም ሾኪን ክንሪና ሕጂ $240 billion last year, up 16% year on year, as quote unquote countries sought to replenish stocks into Ukraine and prepare for major conflicts. U.S. President Joe Biden has bluntly told media that U.S. aid to other countries, so-called aid to other countries and regions support. As I mentioned, this number, a record of 200. So look at this. Fiscal year 2023 arms transfers and defense trade ብለና ኣላ ስለዚ ኣፅዋር ዝተሸጠ ቶታል 238 ቢልዮን ዶላር በአጽዋር ጥራይ ሸይጣ this is a lot of money በሐፈሻ እቲ ኩሉ ናብ ዩክሬን ዝኸደ ደምርዎ እቲ ገንዘብ ናይ ኤሮፓ ናይ ኣሜሪካን በሙሉ ናብዞም ካምፓኒታት ከም ዝኣተወ ኢኻ ትፈልጥ ብዚያካ ውሕድ ገንዘብ ስለዚ ልዕሊኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ስለ ዝገዝኣሎም 238 ቢልዮን ንዓመት ሸይጦም ኣለዉ 16% ድማ ካብዚ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ከም ዝወሰኸ ስለዚ ዕብየት ክረኽቡ እንተኮይኖም ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ክረኽቡ እንተኮይኖም ውግእ ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል የብሉን እዚ ውግእ ናይ ዩክሬን ጠጠው ተዕሪሉ 100 ቢልዮን ወይ ከዓ ክንደይ ገንዘብ ናብኡ ዝኸይድ ነይሩ ጠጠው ክብል እዩ ስለዚ መኽሰቦም ክሳዕ ክንደይ ክጎድል ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ከዓ ወልፊ ዘለዎም ስለዚ and $40 billion of arms sales by the United States in 2023, up 16%. That includes two chunks. Foreign military sales, which is $81 billion, that's 60% up year on year. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ፎሬን ሚሊታሪ ሴልስ ዝበሃል ኣሎ ከምኡ ድማ ዳይሬክት ኮመርሻል ሴልስ ኮንፊውዚንግ ቃላት እዮም ዝጥቀሙት ሲስተም ስለዚ ፎሬን ሚሊታሪ ሴልስ ክበሃል ከሎ እዚ 55.9% ንዓቢ ናብ ካልኦት ናይ ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ዝሽያጥ ማለት እዩ 55.9% ወሲኹ ዳይሬክት ኮመርሻል ሴልስ ከዓ ናይረን እንታይ ምዃኑ ከማን ኣይፈልጦኒ ግን ኣሽማት ጃርጎን ብምግባር ነቲ ነገራት ሰብ ብቐሊሉ ክርድኦ ከም ዘይክእል ካበይ ዝመፀት ሓበሬታ ኸ US Department of State ስለዚ credible ዝእመን ሓበሬታ እዚ ሰብ ዝሰርሖ ከም ዝተሰነየ ሓበሬታ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና the highest ever, and direct commercial sales, 158 billion, up 2.5%. Mr. Joe, let me go to you first. What is the difference here? How should we understand the foreign military sale and direct commercial sales? I think the United States, obviously the largest arms seller in the world, in the past was followed by Russia, but Russia's arms sales certainly has declined tremendously. So that is kind of a profit making that would meet the interest of American politicians as well as the military industrial complex. Yeah, but then there is another thing that is American foreign policy that of course is heavily involved, for example, in two wars. Yeah, both in Ukraine and in the Middle East. So እንታይ ዝብለና ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኣሜሪካ ብውግእ ኣብ ውግእ ከም ትኸስብ ውግእ ንኣሜሪካ ኣኽሳበ ቢዝነስ ምዃኑ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ዝተፈልጠ ነገር እያ ታሪክ ኢሉ ስለዚ ወር ፕሮፊቲሪንግ ዝበሃል ኣሎ ካብ ውግእ ካብቲ ስቃይን ካብቲ ዕንወትን መኽሰብ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ውግእ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመት ዝተገበረ ዓበይቲ ውግኣት ኣሜሪካ ትገብሮም ነይራ ኣብቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ከለካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፅዋር ናታይ ዝፈስስ ነይሩ እቲ ኣፅዋር እቲ ድማ እቶም ኮርፖሬሽንስ መንግስቲ ፋንድ ይገብሮ ነቲ ውግእ ካብ መንግስቲ ወሲዶም እቲ ገንዘብ ናብኦም ይኣቱ እቲ ኣፅዋር ድማ ኣብቲ ቦታ ከይዱ ይቃፀል ሓደ መፈተኒ ናይ ኣፅዋር ኣለዎ ኣብ ሪል ውግእ ዝፍተን ኣፅዋር ኣለዎም ካልኣይ ድማ መዓት መክሰብ እዩ ዘለዎም ስለዚ ብፍላይ ካብ 2000 ንየው በቲ ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ናይ ኒውዮርክ ኢሎም ካብ ዝጅምሩ ዳርጋ ብሩይ ናብ ውግእ ዘተኮረ ቢዝነስ እዮም ሃኒፆም ክንብል ንኽእል እቲ ሚድያ እቲ ካልእ እቲ ፖለቲካ ብምሉ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ምስ ውግእ ዝተተሓሓዘ እዩ ዳርጋ ናብቲ ከመይ ጌርካ ውግእ ትሰርሕ እዩ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ኣብ ኩሉ ድማ ውግእ ክህልሎ ካብ ውግእ ድማ እዩ ትረብሓ እቶም ፖለቲከኛታት ድማ ብኢድ ኣዙር ንሳቶም እዮም ዝቆፃፀርዎም እቶም ናይ ውግእ ካምፓኒታት እዮም ዝቆፃፀርዎ እዚ ተሓቂ ድማ So that is a sort of different. Right now, we're seeing the United States,
specifically President Biden's additional plan of aiding Ukraine, very much stored in Congress. So putting all this together is a very complex picture. Brian, help us understand if you can. I was pointing to the 81 billion of foreign military sales, which is up 60%. Why the historic jump in your eyes? And what does that say? That the overall arms sales by the United States is 16% higher year on year, hitting a record high of $240 billion US. I don't think that it's a secret that U.S. foreign policy is heavily motivated by accumulating profits for U.S. corporations and financial institutions, but also this desire to expand power globally. So they go hand in hand. And it might not necessarily be the central factor motivating U.S. support for this conflict in Ukraine. So እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ካብ ውግእ ከም ትኸስብ ምስጢር ኣይኮነን ዝተሸፈነ ሓቂ ይኮነ ምናልባት ዝበዝሐ ህዝቢ ኣይፈልጦን እዩ ግን እዚ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ሓቂ እዩ እቲ ዶሚኔሽን ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ እቲ ጉብለልነት ናይ ኣሜሪካ ንክረጋገፅ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ውግእ ነቲ ስትራቴጂ ንመክሰቦም ንቁጠቦም እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብተደጋጋሚ እውን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝዛረብዎ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ውግእ ዝግበር እቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ቁጠባና እዩ ዝተርፍ ዝብል ዘረባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሚድያ ወፅዩ ብዛዕባ ዩክሬን ክዛረብ ከሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ እዚኣ መልእክቲ እዚኣ ክነግረኩም እቲ ገንዘብ ንዩክሬን ንሕግዞ ንብሎ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓድና ይሰርፍ ዘሎ ኢልዎም ናብ ውሽጢ ዓዶም ግን ኣይኮነን ተርፍ ኣብ ውሽጢ ኣብ ኢድ እቶም ቢልዮነርስ ኢንቨስተርስ ኣብቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ከምኡ ድማ ንሶም ኩላቶም ዋላ እቲ ሚኒስትር ጀነራል ዓብ ዘሎ እቲ ሎይድ ኦስትን ዝበሃል ካልኦት ኩላቶም ኣብተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እተን ናይ ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ኣባተን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ናብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ፔንታጎን ዝበሃል እቲ ጀነራላትን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ በዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም በተዘዋዋሪ ከምኡ እቶም ፖለቲከኛታት ሰኔተርስ እዮም ብዙሓት ኣካላት ናይ ተሃውስ ሚድያ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ቁጠባ ተቆፃፂሮም እዮም ስለዚ ካብኣቶም ወፃኢ ክትገብሮ ትኽእል ዋላቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ እውን ብዙሕ ከድምዕዎ ዝኽእሉ የለን ኤሮፓ ድማ ከምዞም ኣንተ በንሪኦም ፀናሕና ኢና ካብዛ ስእሊ እዚኣ ፈሊኻ ክትሪኦም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ዋላ ነቲ ሓቂ ይፍለጥዎ ዝግበር ነገር የለን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣሜሪካ ትብሎ ኣንፃሩ ክኸዱ ኣንፃሩ ክዛረቡ ኣንፃሩ ስጉምቲ ክወስዱ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ we have to be very clear እቲ ውግእ ንምንታይ ረብሓ ከም ዝግበር ኩሉ ግዜ ድማ ነዚኣ ድማ ለስመ ድሕሪያ ሓንትላትኒ But it most certainly is a major benefit, and we can even hear officials, representatives in Washington promoting this idea of profiting from this war and thus using that as justification to continue supporting the war. Professor Kuznick, help us understand here, because there are various terms that are being floated out there. We see military aid, we see security assistance with Ukraine or to Ukraine, and then we have what people are calling military sales or defense trade. What are we talking about? For instance, the $240 billion US, is that military assistance to Ukraine? So again, ካልእ ድማ ኩሉ ግዜ እዚ ውራይል ካንሰብ ኮንፊውዝ ክትገብር ዝተፈላለዩ ኣሽማት ትቦ ሲስተንስ ገለመለ ናበልካ ነቲ ገንዘብ ሚሊታሪ ኤይድ ከም ዝረድኤት ጌርካ ትጠቕሶ ረድኤት ኣይኮነን ኩሉ ቢዝነስ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ቋንቋ ኣጠቃቅማ ናቶም ንሓንዚ ፕሮፌሰር ገልፀልና እስከንስማ Is that military aid to Ukraine or arms sales? I mean, related to Ukraine and of course other countries who are willing to buy it. Probably all of the above. What's U.S. military support is logistic support, intelligence support, it's training on weapon systems. I mean, in addition to the arms sales, the weapon sales, this is all part of the U.S. aid to these countries. Now, very important for Ukraine so far has been the U.S. intelligence support and the NATO intelligence support, helping them with targeting, helping them with knowing where troops are located, where targets are located. That's essential on top of. So, እንታይ ይብለኩም ኣሎ ኩሉ እቲ ውግእ እቲ ሓገዝ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ኮምፖነንት እዩ ዘለዎ ንኣብነት ኣፅዋር ዝቦኻ ትገዝኦ ዘለካ ተገዚኻዮ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር እዩ ብዛዕባኡ ክምህሩካ ኣለዎም ኣጠቃቅሙ ከርእዩካ ኣለዎም እዚ እውን ክፋል ናይቲ ቢዝነስ እዩ ስለዚ so many information ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ዩክሬን ይብል ኣሎ ስለያዊ ሓበሬታ ራሽያ ቤን ተንቀሳቂሳ ናይ ሳተላይት ኢሜጅ ድዩ ኔቶ ይኹን ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ብስለያዊ ሓበሬታናቶም ንዩክሬን ይሕግዝዎም ከም ዘሎ እዩ ዝነገረኩም ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ዝከኣሎም ነገር ኩሉ ገይሮም ከም ዘሎ ኣብቲ ናይ ዩክሬን እቲ እዚ ክዛረብ ከሎ እዚ ስምዕዎ እንታይ ከመይ ገይሩ ዛ ኣሜሪካ ብተበጊሱ እዩ the boldest autocrats of the world, the Putins, the Xis, the presidents of North Korea. I like the governor of North Carolina, actually. The presidents of North Korea and Iran would be emboldened, thinking that the United States was this soft, fat country that lost its way and would take advantage. And so we said to the speaker, get it done. I told him, this is one of the moments, I said, I've been around here a long time. It's maybe 4 or 5 times that history is looking over your shoulder. And if you don't do the right thing, whatever the immediate politics are, you will regret it. I told him 2 years from now and every year after that. Because really...
So كم تريود لهم كسب كندي نتي وج push كم زجبروه نتي وج كقصل كم زليوه ولا قا بقولوا إساءة فنتلو نبوتين كسعر لنا زبلتم كحتيام حزام زلوا نشد ما نأمريكا تسعيروا نأمريكا قبللا كبقع مخالفة اللي يطلع على ملود ما أجوخيات ولا لا بدحر مجارجة مهنياته سعرتنا أمريكا of course أمريكا لما جمريا يكون تسعر زلا بأفغانستان تسعير أمريكا كأفغانستان أسوارا قريفة هذه باوتيا أسرع عمد تريليونز جنزب معات عنوات معات كسارة معات جنزبات فيهم أسرع كلتن هذا يوم وزيو ملك فيلم تاع لنا هذا مخلو كبابنا 10 بليون زتمن أسوار أب أفغانستان قريفة ما خيرهم لومت طالبان زودا درهم يلم وتدروا عقمي تزرقاقي وتدروا مسارحنا أمريكا حزم سلازلو أديهم لهم هذا سو كلاي أب كلنا هجرات هم تمسسالي يجمرون يدبدبون دامرا يسعرون يوم ስለዚህ ሕጅግን ብወግዒ ምስ ሱፐር ፓወር ከሞም ፊት ንፊት ገጢሞም ብኣዙር ተሳቲፎም ከውድቕዋ ዝሓሰቡ መሊስ ሓይላ ናብ ኤሮጳ ኣትያ ብድርኩ ኺቶም ክትኣቱ ከም ትኽእል እውን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት ኩሉ ናብ ዓቕሊ ፅበት ገፁ ይወስዶም ኣለዎ ኣገይን ሓንቲ ሃገር ሓያል ወታደራዊ ሓይሊ ክሳብ ዘይብላ እቲ ክትገብሮ ትኽእልን ከተምፅኦ ትኽእልን ኣስተዋፅኦ ፀቢብ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኤሮጳውያን ድማ أبريل تايم أقاتيمهم زلوا زيو حنت زيها كنقرأكم أبزوان زي كنتكملوا سلا دليل زلوا مركب بيكوت إلى but we need to understand the situation in here. Use Bitcoin because I have no idea. I don't know what it's trading on. Maybe, I don't know what you think it's trading on now. The ETF. Oh no, I was actually referring to. Usually it likes the Fed to ease, so you just said some positive. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. أبزا فيديو زي أنتهي لنيرو أمريكا تجمع taxes ويسلا زخبركم قال يكون تجمع سكان تجمعنا أمريكا جنزة print سلوت جبريو print ناقبر كها نحوارخ نبرايت غلنيغا. Paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why did they collect taxes? Yeah, subsidy tax غفل تجنزة prints قبروا تخينهم. Please learn about money and finance and economics. Right now, علمنا نوجد خير على أوي عقرقر نبي أوروبا نبغى نزار بالنا. Stock market and عداقها غميله all time high. أفتزل على ترزيبة عيز الله. سلامتاي هجرات نبوج وين بكم زك هذا خلوا. بتهم منجستات جنزة print خمس قبروا سلا دفلته. داي قبر له. كل تجنزبنا بأسات السياسة قبروا له. سلازي you really need listen to this guy now, Ahmed. Yeah, because you've got demand improving with the ETF, and you have. What did you say to me? I think it's could be strong for the remainder of the year. Yes. I said 75. What did you say to me? I think it's could be as high as 150,000 this year. So double what I thought was. Yeah, 150,000. So we're tripling at this point. Yeah, because you've got demand improving with the ETF, and you have the supply shrinking with the halvening, and if monetary policy. So انتهي لكم على زي هذا financial expert you اب CNBC متيو بيتكوين سي لومي 50 شو منتنا الله أنا بنت 250 شك بس تخليها يلي زارب زلوا تعلا ما قلت زما زلوا ما هافينجز بحالله ده ورح زقات ايفنتيو تقرب على عداقات غير بيتكوين اتي مين تزخون ويك زفري نسوق بفرق قد المخانو اكم دمازهم اي تي افس بحالو عبيتي انفسترز كم بلاك روك كالوت عبيتي انستتيوشنز نا بيتكوين نا كريبتو انفستي قبرهم زلوا سلازي انتي زرينا زلوا take advantage invest ولا 100 قرش invest قبروا I'm not saying 10,000 or 20,000 ولا 100 قرش invest قبروا so you can learn again بوحس من قد قبروا تقول لكم now let's go to our last section of the video which is it's going to be my air مالتيو let's go to that one and let's go دحريته مليسنا هنرياينا اسكازي هنسمع لايك مقبار قنايت حمغو thank you let's go كزايد يخن
ንምህናፅ ናይ ሃገራት ራይዳ ኮነ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ናይ ምህናፅ እውን ናህሪ ይፈጥረሉ እቲ ባይታን ሃዋህውን ከዓ ነቲ ሃገራት ራይዳ ኮነ ንካልኦት ዞባታት ናይቲ ዓለም እውን ዘለዎ ፅልዋ የለን ናታቶም ዲክታት ናታቶም ግዝኣት ናታቶም ግበር ኣይትግበር ናታቶም ውሳኔ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ካልኦ ክሰርሕ ስለዘይብሉ ሎሚ ኢትዮጵያ ሶማል ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያ ዩጋንዳ እውን ተሓባቢረን እናፃ ኮይነን ክሰርሓ ባህብሎም ንዓና ምናልባት ገርመና ክእል ኸውን ግን ግዜ ዝምሃረና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባታት ኣይወሓጠሎምን የለን እትረፍ ንከምዚአን ገና ድሑራት ዘለዋ ኣብ ናይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ዘለዎ ሃገራት ንኤውሮጳ ምቁፅፃር ንእስያ ምቁፅፃር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ንኣጀንዳኻ መጋበርያ ዝኸውን ሓደ ጎብለል ምፍጣር ብኡ መንገዲ እናተጠቐምካ ረብሓታትካ ምቅዳም ዝበሃል ቃና ናይ ኣእምሮ እንከሎ ንከምዚ ዝኣመሰለ ፅፉፍ ሃናፂ ኣተሓሳስባ ክቅበሉ እዮም ኢልካ ትሓስብ ትኽእል የብልካ እቲ ጭንቀት ብኡ ዝመፅእ ሕጂ ዲሞናይዜሽን ከሰይጥነካ ክእል ኣለዎ ከኣንቅፈካ ክእል ኣለዎ ተፀጊሙ ናብ ሳንክሽን ክኸይድ ኣለዎ ክብለካ ክእል ኣለዎ ሕጂ ኣነ ነዚ በልሒና ፈሊጥናዮ ካብ ካልኦት ዝያዳ ተረዲእና ዘይኮነ ግዜ ዘይምሃረና እዩ ሳንክሽን ሲ ንሸባብ ድግፉ ኣለኹም ኢሎም ሙሉእ መዋእልና ተቃለስናሉ ዕላማ ስሒትና ንሕና ንቴሮሪዝም ድግፍ ኣለና ቴሮሪዝም ሳቶም ፈጢሮሞ ብቐንዱ ግን ሳንክሽን 9 ዓመት ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሃገር እዚ ኣብ ልዕሊ ዕብየቱ ልዕሊ ቁጠቡ ልዕሊ ልምዓቱ ዝፈጠርዎ ፀገም ቀሊል ነገር ኣይኮነን መን ሓቶም ተሓቶም ካ የለን ረጊፆም ይኸዱ ጎኒፆም ይኸዱ ዓይነት የተተሓሳስቦ ስርዓት ናይ ዓለም ዝበሃል የለን ብጀካናቶም ዝረኣዮም ንዓኣቶም ካልእ ስርዓት ኣለልካ ተብል ኣይተን ሕጂ ነዚ ኣነ ከምኡ ወሲድና ሓደ ካብቶም ብድሆታት ናይ ህላዌናን ናይ ህላዌ ዞባናን ስለዝኾነ ከመይ ጌርና ንቃለሰሉ ኣጋባባት ንገብረሉ ንኽእል ናሳቶም ግን ቀሲኖም ሓድሪኦም ኢልካ ብፍላይ ምስ ኣብ ዓለም እናፀጎሞም ዝኸይድ ኣሎ ትማል ዝወፅእ ሓደ ሰነዳት ተሪኢካ ሲ ኣብ ሰርኩሌሽን ዘሎ ዶላር ኣብዛ ዓመት እዚኣ ተሓትመ እዩ 400 ሚእታዊት ካብኡ 400 ሚእታዊት ወረቐት ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሓቲሙ እንታይ እዩ ቫልዩ ናቱ ንዕኡ ዝድግፍ ቁጠባ ኣሎ ድዩ ወረቐት እናሕተምካ ንዓለም ክትገዝእ ከኣል ዲ በየናይ ሎጂክ በየናይ ሓሪጭ በየናይ እዚ ክመሃሩ ይክእሉን እዮም ክመሃሩ እውን ክንፅበዮም ኣይንኽእልና ስራሕና ንግበር ኢልካ ክትከይድ ተዘይኮይኑ ብኡ ንጫነቀሉ ምክንያት እውን የለን ዝብሎ ዘለኹ ተመክሮ ስለዝሓለፍናዮ ብዙሕ ክሓልፈና ዝኽእል ነበረ ነገራት ተማሂርና ስለ ዘለና ኣነ ንዕኡ ከም ኣነበባ ኣብ ዝኾነ ገምጋም ኣይነፀጓዕን ኢና ግን ንዕኡ ዝያዳ ሚዛን ናሃብና ማእዝና ክንቅይር ኢና እዚ ሕጂ ብተፈላለየ ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ፀቕጡ ገይሮምልና ኣፈራሪሆምና ኣቢሎምና ከምዚ ኢሎምና ንከለ ምረፆ ንከለይ ትምረፆ ከምዚ ግበር ከምዚ ስራሕ እናተባሃለ ኣብ ንኣሽቱ ደቀቕቲ ዝርዝራት ኣብ ሶማልያ ኣብ ሊብያ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ ኣትይዎም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንምንታይ ከምኡ ዝገብሩ ኣለዉ ህዝብታት የለን ዲ እቲ ሃገራት የለን ዲ ዝኾነ እሱ ሕጂ ከምኡ እናሃለዉ ኮላ ነቲ ረኣያ ንኣቶም እንታይ ኢሚኒቲ ፈጢርና ኣሎ مناع بالبعض بتقول معناته تا قدان يقرا كبر تنكيف كان يقرا كبر بريزيدنت تي عبد العلي ارترا كوسات صلحنا يقرا سقومتا بمنصرها غورا وحقي بخمير بقبخه انتي تصلوا كله يخل واجد اهغرا وحقس مسرت الله تي فاونديشن ناتو انتايو لولاونت حيال حبتم دخا دغوم وحد بزح دبال نجر يلان كلن هاجرات كلهم حزبات لولاويان يوم مسرتنا اهغرا وحق خاوز تمسرته انا حيال يمو قلنا نسكا خيلي انا حبتم يمو حف بالك بلكا خيلي دبل يلان هاجرات لنا تنكبرات بب دلو عليه رجعتنا عالم الرجاجات تخيل اهغرا وحقي كابو وصيحه تبل ايتخيلن مالتي حدا هاجر وحدا حيلي سبيشال انترست بولو دلاكا ولا بخمي منقدي ابناتكا غداي مچيو از غبرتي تغبر كبلكا سانكشن دحركو وسن كوينو بيناي منقدي وسنت سانكشن حقاو غوابات الله اجي بعلخا طقاني وكساسي بعلخا مسكاري بعلخا فرادي بعلخا قصعي خدكوني كالدي اترف باهغراو درجه سي اوشت حدا وسن تعات بلا كومو تقبر دكا نغرا بيناي منقدي ذو كل وسانيات تحلف سر زحجت مال زغورو غدا ديكونسي تزحلف غدا 9 عامات دخده كاب 2009 كسب 2018 من كحت تخيل الراي ناب بايتو صطا وسيتكا كتحلفو تخيل تخون بايتو صطا مخدون دي مخدون غنا يكون انت قداي يلا مرتعطات هلاكات مرتعطات الرقاقيتكا مسخاخر عقيد عديقوم لو متى ملكان تاريخ شعوت وساني خوسان كله مسخاخر لهم تقربهم من يوم تم مسخاخر
እንታይ መስኪሮም ኣብ ቅድሚ መን መስኪሮም መን ዳኛ ኮይኑ ነዝቢልዎም ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ናይ 2009 ናይ መወዳእታ ከም ዝሓለፈ ናይ በዓላት ኣጋጣሚ እዮም ሽዑ ብውልቃዊ ርክባት ጠውዮም ነቲ ጉዳይ ውሳኔ ሕሊፎሞ ናይ ሰክሪቲ ካውንስል ውሳኔ ተባሂሉ ናይ ሰክሪቲ ካውንስል ውሳኔ እውን ንገዛእ እርሱ ሕጋውነቱ ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ እዩ ሕጋውነቱ በእንታይ ሕጋውነት ማለት ብመርትዖ ተረጋገፀ ገበን ወይ ጌጋ እንተተፈፂሙ ንዕኡ ዝውስን ሕግታት ከዓ ስለ ዘሎ በቲ ሕግታት መሰረት መቕፃዕቲ ክግበር ይከኣል ነዚ መስርሕ እዚ ዘይሓለፈ ብውልቀ ውሳኔ ዝግደድ እገዳ ሕጋውነት ክህልዎ ኣይኽእልን ሞራላዊ ልዕለ ባይታ እውን ክህልዎ ኣይኽእልን ዝኾነ ዝውሰን ውሳኔ መርትዖታት ተመስከረ ብገባብ ብሕግታት ተፈርዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተዘየሎ በበድላይካ ትውስን እውን ትከኣል ሕጂ ናብኡ ኢና ንመፅእ እንታይ እዩ ሕጋውነቱ ሽዑ ዲፕሎማስያዊ ኤክስታት ብሎ ብልሓት ተባሂሉ ሩስያ ደጊፎሞ እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ እዛ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ዘይሕጋውነትን ወፅዓን ገሊፅካ ይውዳእን እዩ ግን ብደረጃ ዓለም ክትሪኦ ከለካ እታ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ተመሳሳሊ ከም ዝነበረን ንሱ ድማ ኣብ መደምደምቱ በፂሑ ከም ዘሎን ክምለሱ ኣይክእሉን ሓይሎም ክወፁ ኣይክእሉን ኣይንብልን ኢና ግን ኣገይን እዚ ሰብ ክመሃረሉ ዘሎ ወይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘጋጠመ ብድሆታት ግን መግለፂ የብሉን ናይ ሎም ኣርእስቲ ብኸመይ ኢና ክንውዳእ ንኽእል እቲ ኩነታት ግን ካብቲ ተመክሮ ካብ መፅሓፍ ዘይኮነ ካብ ሪል ነቲ ኩነታት ካብ ዝረኣዩ ምስማዓን ምምሃር እውን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኢለ የምፅያ ኣይሆፕ ተማሂርና ኣላ ክንከውን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንዲና ካልእ ክሳብ ንራኸብ ፅፅቡ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.